Pozdrav svima, u ovom tutorialu naučit ćete kako da koristite gradient. Sjećate se da smo ranije popunjavali naše objekte, ono što smo crtali, klasičnim bojama plava, crvena, žuta, to jest jednom bojom. Međutim, korištenjem gradijenta možete popuniti prostor sa dveju ili više boja. To činite na sljedeći način. Dakle, koristite ovo putanja.rect, zapravo kreiram neki prostor i to s početnom tačkom 0,0, širine 300, visine 300. To znači da cijelo naše platno ću iskoristiti pa baš kao to, kao platno za gradijent neki. Sada, kreiram promjenjivu gradijent i sada pazite, pišemo ovako, ime našeg objekta putanja, create linear gradient. Ono što možete odmah primijetiti, a to je što nisam ranije rekao, ali eto u JavaScript jeziku primijetit ćete i ovdje, imate get pa veliko C kontekst, pa get pa veliko E, pa veliko B, pa veliko I. Šta to znači? Kao i ovdje isto, create pa veliko L, pa veliko G. Svaki put kada je nova reč koristimo veliko slovo. To je zapravo notacija koju programeri su odabrali da koriste. To je Camel case ili Camilla notacija zbog kamele. Znate da kamela ima grbe, pa isto tako kada ovdje pišemo, odnosno počnemo pisanje imena neke metode koja se sadrži od više reči, mi moramo svaku drugu reč pisati velikim slovom da bismo tačno naznačili, odnosno jasno uvidjeli o čemu se radi. Kad bi sve bilo malim slovima, bilo bi nerazgovetno. Na ovaj način se to izbegava i dosta programera danas koristi ovu Camillu notaciju. To ćete vidjeti kasnije kada vam budem pravio tutoriale za C ili C Sharp. Uglavnom, ovo čisto kao eto bonus da nešto naučite. Sada ovdje kao argumente unosimo isto što smo unijeli ovdje, zato što želimo da popunimo baš taj prostor. Pa ćemo napisati 0,0, 300. Ono što dalje radimo je pišemo ime objekta gradient, pišemo add color stuff. Šta se dešava? Dešava se to da sada imamo raspon od 0 do 1. Sve od 0 do 1 je dozvoljeno za smještanje različitih boja. Ako želite 10 boja, koristit ćete u tom rasponu. Sada, ja koristim 0 kao početak, dakle počinjem od nultog raspona, to je baš od početka sa leve strane i idem ka desnoj, a skroz desno je 1, sve između je naravno neki drugi prostor. Ovdje navodim hex vrednost naše boje, pa ću zato uzeti recimo plavu. Evo, to je ova vrednost. Zatim idem opet gradient, sada ću samo dve boje staviti, ne želim više od toga jer ovo je čisto da naučite. Ovdje ćemo napisati, naravno koristimo ovu tarabu zato što se tako hex vrednosti zapisuju sa tarabom. To na računalima naravno. Ovo nisam ni morao da gledam, znamo svi da je, mogu sam samo 3F da napišem ili 6F, isti je slučaj, to je bijela boja. Naravno šta se dalje dešava? Sada želimo da ovaj naš objekat rectangle popunimo nekom bojom. A sjećate se da smo ranije pisali putanja fill style i da smo ovdje dodali pod navodnicima ime boje. Međutim, sada ne koristimo ime boje, već koristimo objekat, koristimo gradient. I naravno putanja.fill. Sam da sam svuda lepo putanje iskoristio, jesam, ok. Ovo snimim i evo. Vidjet ćete da sada nemamo jasan prelaz, odnosno nemamo ono ide plavo i odjedanput ode presek pa ide belo, nego imamo najviše plavo da kažem je u ovoj tački, a najviše belo je u ovoj. Sve između polako počinju boje da se stapaju, da se ne vidi taj jasan prelaz, da bude glatko. To je cilj gradijenta, baš ovo što sada ovdje pokazujem. Aha, ovaj klip koji je završen, koji će biti uploadovan. Ok, to je to što se tiče ovog tutoriala. Ovdje naravno vi možete dodavati koliko god hoćete vrednosti. Add
color start. Sada znate i sami, morate neku vrednost između 0 i 1, pa ću staviti 0.5, da ću neku boju baš na sredini, nešto, ne znam, žuta, bez veze, ovo čisto, opa, promašio sam sve ovo, tako, vidite i sami kako se ove boje miješaju, ova bela sa žutom, žut sa plavom i nastane nešto ovako, otkud znam. To naravno možete se vi sami igrati i isprobavati. To je to što se tiče ovog tutoriala, hvala što ste pratili.